Vlada Republike Srbije usvojila uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, kako bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije u formiranju cena pojedinih roba. Žetva skoro gotova na prostoru Mačve, dok će u najvećem delu Vojvodine biti gotova do kraja ove, odnosno početkom sledeće nedelje, rekao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Cijena pšenice od 40 dinara je dobra, obezbeđuje veliki prihod jer se očekuje prosječan prinos od 5 tona po hektaru. Očekujemo da će se u proseku zaraditi oko 800 evra po hektaru pšenice, izjavio savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković. Bile su ovo najvažnije poljoprivredne vesti koje smo pripremili za danas. Ostanite sa nama do kraja i saznajte šta je još aktuelno u svetu agrara. Dobro nam došli! Vlada Republike Srbije usvojila je uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, kako bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije u formiranju cena roba koje su od izuzetne važnosti za snabdevanje potrošača, naročito siromašnijih socijalnih kategorija. Ovom uredbom ograničavaju se cene kako proizvođačke, tako i one u trgovini na veliko i malo za brašno tip T400 glatko u pakovanju do 5 kg, uključujući i 5 kg, brašno tip T500 u pakovanju do 5 kg, uključujući takođe i 5 kg, jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od 1 litra i svinjsko meso but, tako da ne prelaze nivo cena od 15. novembra 2021. godine. Također propisana je maksimalna maloprodajna cena UHT mleka sa 2,8% mlečne masti u pakovanju od 1 litra, maksimalna marža koju trgovci mogu da zaračunaju, kao i maksimalna maloprodajna i proizvođačke cene belog kristal šećera po kilogramu. Uredba je doneta s obzirom na to da su cene sirovina i proizvođačkih inputa i dalje na visokom nivou, a situacija na berzama u zemlji i okruženju i dalje nedovoljno predvidiva. Zbog toga je neophodno nastaviti sa primjenom mere ograničenja cena ovih proizvoda. Na sjednici je doneta izmenjena i dopunjena odluka o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo, kojom se određuje količina ulja od semena suncokreta u pakovanjima za prodaju na malo, za koje se dozvoljava izvoz na mesečnom nivou. Odluka je doneta imajući u vidu da je potrebno omogućiti realizaciju zaključenih ugovora u što većem obimu, a radi očuvanja tradicionalnog tržišta, pri tome vodeći računa o snabdevenosti domaćeg tržišta. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je, gostujući na televiziji Pink, rekao da će očekivani prinos pšenice iznositi približno 3 miliona tona, navodeći da je žetva već skoro gotova na prostoru Mačve, dok će na prostoru najvećeg dela Vojvodine biti gotova do kraja ove, odnosno početkom sledeće nedelje. Imaćemo oko 3 miliona tona pšenice, možda ćemo da dođemo do 3,2 miliona, a imajući u vidu da je za Srbiju neophodno oko 1,5 miliona tona, imaćemo 2 puta više pšenice nego što nam je potrebno, tako da ćemo imati i za naše komšije na Balkanu, poručio je Nedimović. Govoreći o trenutnim zalihama pšenice, naveo je da je pre 10 dana kod svih ovlašćenih otkupljivača i skladištara bilo 332.000 tona. Dodao je da je žetva uljane repice u toku i da su uopšte na poljoprivrednim poljima radovi u punom jeku. Ono što je najvažnije, osnovnih životnih namirnica ima. Radili smo analizu i od 1132 objekta najvećih trgovačkih lanaca u 97% je bilo šećera. Uspeli smo da stabilizujemo tržište šećera. Mi uopšte nismo imali problem sa šećerom, već sa ogromnom tražnjom, rekao je Nedimović. Kada je reč o ulju, rekao je da ga ima dovoljno i to, kako kaže, u ozbiljnim količinama i da će vlada doneti odluku o tome da se dodatne količine ove namirnice puste u izvoz. Izašli smo sa cenom pšenice od 40 dinara sa PDV-om, što je dobra cena koja obezbeđuje veliki prihod, pošto se očekuje da će prosječan prinos u Srbiji za ovu godinu iznositi 5 tona po hektaru. Očekujemo da će svako poljoprivredno gazdinstvo u proseku zaraditi oko 800 evra po hektaru pšenice, izjavio je savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković. On je učestvovao na radionici koju su organizovali Dunav osiguranje i Agropres. Radionica o edukaciji poljoprivrednika o značaju osiguranja poljoprivrednih proizvoda održana je na imanju Vojislava Đorđevića u Češljevoj bari u Velikom Gradištu.
Đorđević je istakao da su ovakve mere obezbeđivanja poljoprivrednih proizvoda izuzetno značajne s obzirom na klimatske promjene sa kojima se suočavamo. Trenutno obrađuje oko 110 hektara zemlje na kojoj gaji suncokret, kukuruz, pšenicu i soju. Naveo je da je njegovo iskustvo sa kompanijom Dunav osiguranje bilo veoma pozitivno i kada je pretrpeo štetu. Agent za procjenu štete koga sam pozvao došao je već sutradan, a odšteta mi je u potpunosti isplaćena veoma brzo, rekao je Đorđević, a prenosi Dnevnik. Kao povratnik iz Austrije rekao je da se ovakva praksa u inostranstvu primenjuje uobičajeno i da se poljoprivredna proizvodnja prvo osigura i tek nakon toga sledi setva. Praktična cena po hektaru za dominantne ratarske kulture na našoj teritoriji je 3000 dinara po hektaru, što naravno zavisi od očekivanih prinosa i dogovorenih cena. U odnosu na sva druga ulaganja po hektaru ta cena nije velika, posebno kada se uzme u obzir da se 40% premije refundira od strane države, rekao je direktor glavne filijale Dunav osiguranja u Požarevcu Vladan Milovanović. Kao posebno važno naveo je da Dunav osiguranje ne naplaćuje premiju odmah, već samo početnu, prvu ratu, a veći deo premije se naplaćuje na kraju sezone po ubiranju useva. I ove sezone grad je mnogo puta tukao, izazivajući ogromnu štetu, pre svega na poljoprivrednim kulturama širom Srbije. Procene kažu da se posljedice koje izaziva ova prirodna nepogoda mere u milionima dinara. U cilju što efikasnije zaštite od gradonosnih oblaka, Republika Srbija usavršava svoju protivgradnu zaštitu, ali po tom pitanju sarađuje i sa regionom. Srbija godinama unazad ulaže u protivgradnu zaštitu, izgrađuju se automatske najmodernije stanice. Očekivano je da se celokupan projekat modernizacije okonča za par godina, a tamo gde imamo automatsku protivgradnu zaštitu imamo jako dobre rezultate, smatra premijerka Ana Brnabić. Pored toga, ono što radimo je da pokušavamo da taj problem rešimo u saradnji sa čitavim regionom, zato što je nekad kasno da se dejstvuje tek iz Republike Srbije, tako da to radimo i sa Republikom Srpskom. Dakle, našim sredstvima ćemo tamo graditi automatski protivgradnu zaštitu i radarske centre i radarske stanice, tako da će i to unaprediti, rekla bih, našu zaštitu ovde na teritoriji Republike Srbije za naše voćare i poljoprivrednike. Pored protivgradne, država kontinuirano radi i na drugom vidu zaštite kroz subvencionisanje protivgradnih mreža i ostale zaštitne opreme, za što se sredstva svake godine povećavaju. I treća stvar je opet subvencionisanje osiguranja. Dakle, kroz Ministarstvo poljoprivrede Vlade Republike Srbije subvencioniše sve one poljoprivrednike, voćare, ratare koji žele da se prijave za osiguranje. To još nije ni približno na zadovoljavajućem nivou. Za to je potrebno da imamo opet i javno informisanje i javnu promociju, javnu edukaciju, da ljudi shvate u stvari koje su prednosti toga i mnogo bolju saradnju sa osiguravajućim kućama. Tako da je to ono što čini mi se imamo sve bolje i bolje svake godine, ali svakako nismo još uvek na zadovoljavajućem nivou. Podaci govore da se poljoprivrednici ipak sve češće okreću osiguranju useva. Za one koji su tokom ovog proleća pretrpeli štetu od grada, najvažnije pitanje jeste procena, odnosno naknada nastale štete. Što se tiče same štete, tamo gde ima šteta, mi ćemo, tamo gde šteta postoji, mi ćemo tu, kao što smo i do sada radili, oformiti komisije na nivou lokalne samouprave da potpišu svu štetu i onda da pre svega preko Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i saniramo tu štetu i nadoknadimo ljudima svu štetu. Stigli smo i do drugog dela današnjeg izdanja emisije. U nastavku vas informišemo. Nešto manje od petine poljoprivrednika iz Surdulice, Vlasotince i Lebana spremno da unapredi svoju proizvodnju, pokazalo Naledovo istraživanje sprovedeno u okviru projekta Bolje prilike po meri nerazvijenih područja. U Inđi je održan 5. festival fruškogorskih vina. Od pristiglih 150 uzoraka belog, crvenog i roze vina, za najbolje proglašeno crveno vino Kuvećuk vinarije Veritas iz Sremskih Karlovaca. Pred savremenom poljoprivredom je kompleksan zadatak. Kako proizvesti dovoljno hrane visokog kvaliteta sa minimalnim ulaganjima,
a pritom ne zagađivati životnu sredinu. Kada se susretnu tradicionalan način proizvodnje i savremene tehnologije, izdvaja se jedno pitanje: da li je srpska poljoprivreda spremna za digitalizaciju? Procene su da oko 2 do 3% poljoprivrednih proizvođača u Srbiji koristi neki vid digitalnih paketa ili digitalne opreme. Kompleksom senzora i softverskih paketa, odnosno aplikacija kojima se može upravljati, pokriven je još niži procenat, recimo par desetina hiljada hektara, navodi profesor dr. Zoran Mileusnić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Primere dobre prakse treba prepisivati iz razvijenih evropskih zemalja. Holandija je još 90. godina pokrenula program digitalizacije poljoprivrede pod parolom 2 puta više hrane sa duplo manje sredstava. 2 decenije kasnije, Holandija je po izvozu poljoprivrednih dobara ubedljivo vodeća u Evropi i druga u svetu. Edukacija je možda jedan od najvećih problema šire primene digitalnih tehnologija, jer praktično ljudi se uslovno rečeno plaše noviteta i vrlo skromno ulaze jer nemaju dovoljno znanja. U tom kontekstu mi smo na Poljoprivrednom fakultetu napravili studijski program Biotehnički informacioni inženjering, kaže za RTS profesor Mileusnić. Analiziramo snimke iz vazduha, najviše koristimo snimke dronova, ali možemo da analiziramo i snimke sa satelita, ističe Luka Živković iz kompanije Agremo. Zahvaljujući snimcima iz vazduha, poljoprivrednici mogu tačno da znaju koliko je biljaka niklo i u kom su stanju, da li im nedostaje voda ili đubrivo, kao i potencijalni prinos. Tek nešto manje od petine poljoprivrednika iz Surdulice, Vlasotinca i Lebana spremno je da unapredi svoju proizvodnju. Pokazalo je NALED-ovo istraživanje sprovedeno u okviru projekta Bolje prilike po meri nerazvijenih područja. Zbog nedostatka tržišta, nižih cena organskih proizvoda i nedovoljno isplativosti za organsku proizvodnju, koja u svetu spada u red najperspektivnijih branši, opredelilo bi se svega 24% proizvođača. Da bi pomogao ovim proizvođačima da uhvate korak sa aktuelnim tendencijama u agraru, NALED je u okviru pomenutog projekta izradio analizu sa preporukama za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja. Javnosti je predstavljen na okruglom stolu o merama podrške seoskom stanovništvu održanom u Leskovcu pod nazivom Zajedno za jačanje ruralnih područja. Diskutovalo se o ključnim faktorima i načinima razvoja sela, jačanju ruralnih područja, kao i o ekonomskom osnaživanju žena i uticaja sertifikovane proizvodnje i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na poljoprivredni i ruralni razvoj. Mi već godinu dana radimo sa 3 opštine na jugu Srbije gde nastojimo da identifikujemo posebne resurse kojima ove opštine raspolažu. Tu pre svega mislimo na autentične proizvode iz oblasti hrane i poljoprivrede, ali i na zanatske proizvode i domaću radinost, rekla je Violeta Jovanović, izvršni direktor NALED-a, a prenosi Jug Pres. Analiza NALED-a pokazala je da se proizvođači sa juga Srbije pretežno bave voćarstvom, povrtarstvom i proizvodnjom meda. Budući da se čak 52% proizvođača izjasnilo da im je najpotrebnija podrška za nabavku mehanizacije, fokus programa podsticaja mora biti na ulaganjima u proizvodno-preradne kapacitete. U Inđiji je nedavno održan još jedan festival vina, 5. po redu. Organizator je tamošnje udruženje vinara zajedno sa turističkom organizacijom i opštinom, a već po tradiciji nagrađena su najbolja bela, crvena i roze vina. Najbolje vino je crveno vino Kuvećuk vinarije Veritas iz Sremskih Karlovaca. Udruženje vina Inđija u saradnji sa opštinom Inđija i turističkom organizacijom na platovu kod kuće Vojnovića krajem prošle nedelje organizovalo je 5. festival fruškogorskih vina. Nešto ranije stručna komisija na čelu sa somelijerom Vukom Vuletićem ocenila je najbolja bela, crvena i roze vina kao i bermet od ukupno pristiglih 150 uzoraka. Na samoj manifestaciji koju je otvorio zamenik predsjednika Skupštine opštine Inđija Živan Živanović, najboljima su uručene nagrade. Ovaj 5. festival je jedna od tih manifestacija koja je pomogla lokalna samouprava. Izrasto je sajam. Od prve male, da kažem, manufaktornog sajma došlo na jedan lep nivo gde imamo sad već međunarodni festival, gde imamo iz Hrvatske gostiju. Sigurno će činiti popularizaciju našeg grada. Potrudit ćemo se da budemo dobri domaćini, da predstavimo Inđiju u najboljem svetlu zajedno sa našim drugarima vinarima i da Inđija stvarno bude najbolje mesto za porodicu, da pokažemo svi pravi otvoreni grad za sve.
U kategoriji belih vina zlatne medalje su dobile vinarije Kepul iz Iđoša, Sokolov zamak iz Beške, Tanasković iz Krušedolskog Prnjavora, Komazec Inđija, vinarija Apatović iz Sremskih Karlovaca i vinarija Vojnović iz Begeča. U kategoriji crvenih vina dodeljeno je 8 zlatnih medalja, najbolje u ovoj kategoriji je vino vinarije Veritas iz Sremskih Karlovaca. U kategoriji roze vina dodeljena su 2 zlata vinariji Komazec iz Inđije za vino roze Mila iz 2021. godine i vino roze Langov Podrum Inđija. U kategoriji Bermet zlato je osvojio Podrum Milivojević iz Inđije. Crveno vino Kuve Cuk vinarije Veritas iz Sremskih Karlovaca ujedno je proglašeno i za najbolje vino na 5. festivalu fruškogorskih vina u Inđiji. Mi smo udruženje vinogradara, vinara i ljubitelja vina. Znači, pomažemo i vinarima i vinogradarima da imaju sve bolje vina i vinograde, ali i iz godine u godinu se na tom ocenjivanju stvarno vidi napredak. Kod, naravno, registrovanih vinarija to je nekako i razumljivo, ali ono što nam je jako drago da se taj napredak vidi i kod hobi vinara. Ivanić je na kraju istakao da opština Inđija krupnim koracima gazi u sam vrh vinskih regija Srbije, jer je veliki broj registrovanih i više neregistrovanih vinarija, ali i ozbiljnih neregistrovanih proizvođača. Privredna komora Srbije pozvala je proizvođače vina i vinarije iz čitavog regiona da se do 11. jula prijave za učešće na prvom međunarodnom sajmu vina Wine Vision by Open Balkan. Međunarodni sajam vina biće održan od 1. do 4. septembra u Beogradu pod okriljem inicijative Otvoreni Balkan. Ova manifestacija idealna je prilika da se proizvođači vina i vinarije iz čitavog regiona predstave najširoj publici i tako obezbede još veću vidljivost na tržištu. Takođe, ovo je i mogućnost da se svi izlagači sretnu, podele svoje iskustva i umreže sa distributerima i predstavnicima komplementarnih industrija. Kako prenosi Ekapija, rok za prijave izlagača je 11. jula, a kako se navodi na sajtu komore, prijave su moguće putem maila ob-winefire@sajam.rs. Visoka ili niska temperatura, neadekvatan vodni režim, poremećena ishrana, oštećenja od grada, štetočine ili bolesti dovode biljku u stanje stresa. I šta tada? Tada joj pomozite. Primenite Amixol iz Agrounika za najbolje uslove rasta i razvoja vaših biljaka. Amixol, nauka posvećena prirodi. A na samom kraju emisije slijedi prognoza vremena za dane pred nama. Sponzor vremenske prognoze kompanija Agrounik, preparat Amixol, tečno đubrivo na bazi L-aminokiselina biljnog porekla, za primjenu u stresnim situacijama u proizvodnji svih kultura. Agrounik, 20 godina sa vama. Širom krajeva naše zemlje danas je promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 20 do 24 stepena, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. Sutra bez temperaturnih promjena. Za nedelju se prognozira pretežno sunčano vreme, samo će još na jugu i istoku Srbije biti promenljivo oblačno, ponegde kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Na početku nove radne sedmice pretežno sunčano i toplo do 34 stepena, a kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom mogu se očekivati ponegde u brdsko-planinskim predelima. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. Agrounik, 20 godina sa vama. Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije. Za više aktuelnosti pratite nas i u našim narednim izdanjima. Do tada prijetno i svako dobro!